I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u top 7 igrica za jake računare. S vama je kao i obično Serbian Steve HD, pa počnimo. Ima 7 igrica. PES 15, to je Pro Evolution Soccer 2015. Pa ide Battlefield 5, FIFA 14, dobra igrica. FIFA 13 je isto kao ona Call of Duty Ghost, igrao sam je nevjerovatno ekstra igrica, možete je skinuti bilo gde. GTA 5 se teško skida, ali nema veze. GTA 4, normalna igrica, ista grafika, skoro ista kao GTA 5. FIFA 15, kao što vi svi već znate, ima Ultimate Team. Poznati youtuberi koji ovo igraju, Veki, Serbian Games BL i još neki. I kao što sam rekao, GTA 4, GTA 5, Call of Duty Ghost, FIFA 14, Battlefield 5 i PES 15. To je bilo to od ovih 7 igrica za jake kompjutere. Vidimo se, dajte like, share, sub ako hoćete još ovakvih video snimaka sa jakim igricama i slabim igricama. Sa jakim igricama za jake kompjutere i sa slabim igricama za slabije kompjutere. Vidimo se, ako hoćete još jedan video, podsjećam vas, dajte like, sub i share, možda i komentar, tako da, poz!